और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hadirin bikinong rep kelapen pau syaka menteri sorkar kepepet ya katranat kerep karyang ke Dr. Mazel Ampani Lingdo bakawai ni kebebuan gijing jongki kedi gijing syaot kilo ki marem ke Dr. Amprin Kelaong bakala shimkia ya kane bat kelalet dalade hiru syayaudo banyakran ya kedi gijing Henry Hadin Shisnam Shiteng amdan masngam Kariat ho baka khasi hers atana masa District Council kelawan ra ada ke anro dan ni ke bil halokane berulat ke jelau la minjur bat minta kelalong an Henry kelabu jengkeli dak baong, syai kita kirul pan, bat menuban pet, jaga tagad jing syaot kilo. Kelapin sengaw syikinong rep, bakam don jing AA banyak kendo iki MDC, banyak keren yakane, kenang benlak banweng no, yakane ke jing kinong rep. Kelakaran syai baka sorkar, kat nong muhun, taman syus ngam, bat ban syupet iki jing kinong rep, Henry kan tau kilat kilinti, ban pen keladur no, yaka rep karyang, kenang bakinong rep, kin om yakendo, yaka jo ke jing Kikran sepang kaot kilo, kalau iki kalalek sudah yaudo, banyak keren sepang kaot kilo, nrai hadin Shisnam Shiteng dan masngap. Tika KHDC kelawan lam ya kabil kalau yo ya ka jing menjur lang jong ulan, ka jing keli menta kalong sa iki rules, bat mano ban monitor ya kata kaot kilo. Ngala request iki niki farmers ngong top, ya kendo lang ya KMDC bat ngingin, don't problem. Ini ya kendo nomor kene gede gede jongpi tinggal kermen bakin sakot shen ya kata kajing kendo bakata kat KHDC nomor ba nong penya ya kaan la bah ha ka District Council ngamla mga nakasorkar ban bypass ya kata kalenti nomor kaan kawan naki tikom kita kikingilaya yo ban yatir ar kata aku benen ngasuto ba pila ban ong ka sorkar babon stangkanya kemak ini apa perkat ya kamang tengka hab ya bunya shwa hab ya wat enti shwa hab ya perkat kumno banle bawan mot ba ngi ka kame ngin chupet ya ki ba pijaw kumat ni hab hikai no igi nong rap jungi hab piyo i ba muli yo yaw balay pi atum katne tau so sa yo yaw balay ni don no da ka processing unit ban ya snano da ka sos muli laban sna asya tangba imat ki farmers jungi ngidang ham ai training shibon iki kin haplong a little more progressive but nida aingu shisha don ki farmers menegi ong belai bisa manshala ni kimar na asam habang nila don lupa kimar la jong ki bami ni kiber la jong namaptay punyot ya kadon bawan na do asam kaptat panyangi nga ong iki kay kata ka organic market kabangi kwa lada pila ban certify bakit jurjong pi klampen dan kami kino ki dawai ki ban penma ya kacing jong pi ngin sa pendon kawai ka special pricing for organic farming produce ngin le kata nrai hap ya trai lang nang tangi ong ki don ki boong khang no iki mar bawan na ba din rai ka jubab kawan ni lagi nong rep ki ong leng ladakhang ya ki marbam ki bawan na asam dakhang su asam ki marbam jung ipat yo ka jenjar don kamban ya kren ha ka level ka bakam hajrong ngan sa petip ye chief minister ye ki deputy chief minister ye ki jing ye kendo jungi bat do jeng kermen na marbakan ni gede ka sorkar ka batri kamte ngamte ba do kan no kita ki jing dawakin la panudlong re ngatip ba minum song klikti te padokan nung kata report kan wan ka result kan ngala komen shibon but ya wana do kan no kungut chu mla mo ipi ka section 144 kadang ang ni akmat sa secretary ko sha ipi ba pinyalo makmat ka secretary ngala request iki bakin up yang ang ni tekila up lawan ni kren ngala pan map ngala pun sutu iki baka an ka don la ka jong kalenti but ngimde ban pen ken iki an ni don buram iki an but ngakermen ba lagi kaki rapong ngut ki bawan la panirap tang pratli ki point ki wala makmat jonga ngatarai ka duty jonga ka urlong makmna banai 100% assurance yun yo kipun kinong rep kapisa kabun te na kan yo pisa
ban penmang ya kata kapisa nak benta ban yarap ya kinong rap ibadan ya kaki sisilun kata kadika rai kabagian ya ke department kabagi hapannya tray susu nak benta ban yarap ya kinong rap te hakabidai bat kanika hakabidai bat kini kejing hiar tu kijor kani kamdei tangka kejing ka benta andrei ka juji aman man usnem kana kaliang ke sarkar ko ongba lada kidon kijaka ke banjidon kam kum ka collection center gidon kam yakini ki processing center nakaliang ke sarkar kan yarap kinong rap abadan kijaka rap ki bahe temenne nakaliang ke kanong kliu circle kila ay ya kawai ke jutho bat kila pan ya ka collection center kawai ka collection center bonong kliu bat nakaliang ke jong madam bat commissioner and secretary ya ki ongba kinsa yarap ya kane ka collection center nakabentaka nong kliu te nakabentaka yo apo nong kliu kini ki imat kiba nilai keren te hakabidai pade bat kani ka banyarap ikinong rep kiba mat kini kidi hakabakum kani ka por nakaliang de sarkar ko ong bangin hap nya syong yang minister in hap nya syong lang officer te nakaliang jongiru in sa syong nakajong ngin sa lik nya kendu biang yai nang bangila banyarap ikinong rep hap ren kani kasal barok haji ki kita menta nadu using nang ta usasaw ukubi muli nang ta somenken te nang ta pade udhania bat kini kidi ki johor ki bammi sisemi hakane kapor bat nakata kadau kibun ki baong ba lada baha halum lasniu hayo andre lada sniu na lum la baha hayo kani kejing ong pade kam yaha menta namar ban nalum ru sniu hayo ru kasniu namar ba beli ka kata palat hadu kani namar ba wat ubeskat ba klan baban pinmi na East and West Kasil District bana South West Kasil District ru menta upoidor arting kana po lo te kani kala kata ba kini ya kabidai bat kani ka jinglum yi kidata na benta ki bashim ki sisilon ai minister in ong ba in aipor ya ki officer shibnai te hakabidai bat kini ki kiwi ki mat pade in sa yong hapo lai binai na ka benta ba ni ban streamline na ka benta kumno ba Ka jing kedu UCM lah. Ka jing kedu UCM dan sa persyang ban ya kani ka appointment na kala dangiyo sa petik. Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 100,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hakdor lai 100,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 100,000 seneng pinyo tang san 100,000 tingka amtang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mod pran pho no menta hau khandai saw lai 100,000 pra hinyo lai pra